بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المختار، وعلى آله وأزواجه الأطهار، وعلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، وعلى الذين اتبعوهم بإحسان من المتقين الأخيار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إلى علمنا. اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آية يكمن ميجاء هرم سورة الرعد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Mwenyezi Mungu ye kabadili mheshimwi. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Mwenyezi Mungu ye kabadili mheshimwi ulona wan ulona taifa hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wajibadili wao ze nafsi zao ranzi, mpaka wabadili zilio harmozi nafsi zao. Mwenyezi Mungu yawabadili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hariwanesa haufasiri aya hiyo, harambia harumwa aya ya majana mailina 4 majana mailina 6 harumwa surati al-Baqara. Mwenyezi Mungu hawanesa hambauka qala Allah Subhanahu wa Ta'ala: ومن الناس من يعجبك قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في نفسه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس هرموها ندامه من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. Gabon bikaule lo ekango rongo wao mirongo yao yona njizi yo hujibiza wandu mirongo yao ya njizi au hadaz. ويشهد الله على ما في نفسه. يرديه laba ham Mwenyezi Mungu laba hamungu kanga mjofanya kadha bamemdu kadha wa huwa aladul khisam. Na wada adui muhudmu adui wa Mungu, adui wa imaraia, adui wa taifa. Bwarongo waonge na fasaha ngurongo na ulimo mhali na ujoheleza nono na ulaba ngamjofanya kadha wa huwa aladul khisam. Na wala de adui muhu wa Mwenyezi Mungu eziloro ni ae yo alama ukai adui ukakana ukauzifanya katsinani ya uzifanya. Wa idha tawalla ikahaba wanudingo hala waruma letengwela yatowena msila yatowe mirongo ya njizila. وإذا تولى كابا ونودينغو سعى في الأرض يوفنيها زي بمدى جمعتي ليفسد فيها يفسد في بمدى جمعتي ويهلك الحرث والنسل يانغا مزير ميميا يهو ندام روانا وزلوه. هذه تلوزها. والله لا يحب الفساد. لم يزم ويكنز وفسد. وإذا قيل له اتق الله إكامي وكا وتسنغوناي ومرتهينرو zenongo wakaurambia zila nefaso haya hao ila ni zoure ndao kasijadungana. Wa idha qila la Mwenyezi Mungu bazenongo fanya wazino kasijadungana nizo wakahamba kasijadungana nezi sifa za Muislamu. Wa idha qila lahu ittaqillah ikambi wakara Mwenyezi Mungu urantize biura ndao zino akhadhatuhu al'izzatu bil ithm. Yaujiona muhura hana ukarongozi wa kwa ndonai. Fala bi'sa al-mihad fahasbuhu jahannama umro jahannam ngumu
mlindao yode hizo zijuhumtosha ishe aya ile Mwenyezi Mungu hamba katabu dola mroni hamba fahasbuhu jahannam wakaba kabatishi juhumtosha itobe mura jahannam wala bi'sal mihad na wade makazi mema yalingana naye ya wade makazi mema yalingana naye mru dhalimu namna hiyo adui wa nafsi yake adui wa wanadamu adui wa litaifa aya hiyo au aya hizo zonra ni aya ya tadaila Mwenyezi Mungu ya rabbi ka idhan hapo hiyo ndio maana Mwenyezi Mungu akamwambia ka inna Allah la yughayyiru ma biqaumin Mwenyezi Mungu kabadili mweshi mwi ulio haruma wanu hata yughayyiru ma bi anfusihim wakawabadili zile haruma za nafsi zao yabo usiku wa leo darasa za tukazandisao uonesema adui wa ile taifa uonesaze sifa mbi zikoka ya haruma taifa zikoka ya haruma wanu Mwenyezi Mungu wao waangamiao kabati dalao kabati shohaua kabati mano ujo badilia kando kwa ja rati za sifa hizo kando kwa ja rati za tabia hizo handani na sifa sana bizorandi sao gizo takriban sifa 18 au 20 garandi sole lo sifa sana mtume sallallahu alayhi wasallam yazifumbua haru hadith za sifa zenu mtume yazifumbua haru hadith يا بشير أنا أبي ثعلبة الخشاني انتم بك إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام إذا رأيت شحا مطاعا يكونوا بخيلي من بخيليك ولا لو بخيلي وهاي وردها مطوبية وهوى متبعا نمركاو كتنا نغويتو دونغي هوا نفوس ودنيا مؤثرة نهانزي دنيا هكو سوكم دونغي هانزو باهي يعني نغوي تلزي دنيا هجوم هنا بنو ينسبيا وإعجاب المرء بنفسه نمرجيجيبيا وككرتي كيرانامي فعليك بنفسك تاوى بابو امرو منغميفو tawa bandu walionaona yeye wangamifu tawa babo ikawa mrudhu wa maana kuangamizo eti sifa ya tano ujinga yote sifa ya tano ya basi sifa hizo zonne ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yabukaya ikale lo muislamu hao no wanruwa rendo nai يهو يعني فأعرض عنهم كونوا وردوناي وردينغو وبك لا نبتغي الجاهلين قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين كونوا وردوناي لو تسموناي وردينغو kuwa nganyina zi amali za hanyu lana a'maluna ngarifanya hizo zilo khair walakum a'malukum banyunyi nyinga mfanya hizo mizono njema salamun alaykum karim jini nikamriji la nabtaghi jahilin karitwanza rikesi na wajinga dimana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamekaya harma aya inajina hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun wasoma na watu soma sawa hal yastawi alladhina ya'lamuna ulingana wasoma walladhina la ya'lamuna na wajinga sawa inma yatadhakkaru ulul albab wanawashilizi hao ni mara Mwenyezi Mungu kalima hiyo muhimu madarasa inma yatadhakkaru ulul albab wanawashilizi hao gwaru Mwenyezi Mungu دوز عقيلي أولو الألباب دوز عقيلي وهو ميزم أو كم يزمها رمي هرم آية وجناها ما فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى إيش الذي زوان لا يوجوش الذي زيها نور ميزم سيذكر من يخشى يوجوش الذي زيها يوجو قبالنا صاحة من يخشى دور ميزم
ويتجنبها الأشقى نحين مركاو ليلو كتصورة ميزي موجوتا ويتشي نصوحا ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى وشيء من داود مر جهنم درس يرو مهم ودرس سياسة كما بقول مركاو ليلو ودوغا بوكاليو تاتيشي ابو جوزيمان مرانبي ابو مفوندي تسيرتي ما وعندهم بابا هنرو ما شاء الله عندها زهانيو نورش لذيذه يعني كان زانا بك امر دنيا وتقرو فكري روزاي زبازوك الجوش سبحان الله يونde shangamize komoro chile shangamiza ulimwengu wa Kiislamu wengi ukalelewa wanyisa ukawa dini wanaondoa dunia wakatika wale loho ngabo mwesh makhsus na sifa makhsus za hoanru wakubala dawla ngamjonu zisa suala naika wale lo zenti za Europa idhulma yonchashi njabaka yiti idhulma yonchashi owadilifu munjirana zenti za hatu za Kiislamu za barindi na bako wa Europa katuenda hata wajawaharuma aya yinu Mwenyezi Mungu yabukaya inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Mwenyezi Mungu yakabadili mbizi lormo waru mpaka wabadilize nafsi zao wa Europa wakaushindana na uvura na hanza ezi na hanza mali na hanza ufaume hata wawana kodo hata wajibana hata waloka na rirejei rize nafsi za hatu rijwe karanu haini mrugene daraja ya hahe wama minna illa lahu maqamun ma'lum haini mrugene daraja hengene qiyasi hahe لمن متوم صلى الله عليه وسلم هبا إذا أسند الأمر إلى غير أهله إذا سبحان الله مجكودي وزي حديث يمتوم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا ضيعت الأمانة كأمانة يبوتيزيوا أمانة يدولة أو أمانة يخصينا نو جماعة كي أمانة يبوتيزيوا فانتظر الساعة لدياو وانغامي فوجو كوجاب يعني الساعة منا ساعة مبسوة هي دنيا مصحبه موكا وكيف تضيع الأمانة هي أمانة يوبوتيزيوا جي نتومها موكايا إذا وسد الأمر إلى أهل غير أهله إذا وسد الأمر إلى غير أهله كظمانين كوامرو يتلنغانا ناي يتلنغانا نيو إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة كظمانين كوامرو يتلنغانا نيو أولين ديو ميسونو وانغامي فواهي ظمانا إيو yodemana ikawa lelo zihaziza duniani mwanadamu Europa wa hansi ukalelo mrukani kwa dhamana mpaka ende yafanyishwa stage hunubahe ya likoli paro école d'administration yo paro ENA école nationale d'administration haina mru yatsubira harumwe likoli yoeka kawazir kakadepite wanruwabira harumwe ya Faransa watsunji harumwe likoli yo kama na dhamana za daula wanruwaini Pierre Beregovoy na wala Marcelo bi wala kama dhamana wala wendanohum pira Pierre Beregovoy na subhanallah amjomo shelea ani Pierre Beregovoy waka waziri wa handa ka premier ministre wa Mitterrand mraji na nganzoni mvumbuwe simu yentawao hakaya mhu aneka angalia mndu akaye kipu yani Ulaya katungaye OM ekipunku ya Marseille haka ministre haka waziri Bernard Tapie wondo wanruwa ili madhamana harumwe daula Faransa ranzo usiku 5e Republique yafanyiwa ni Faransa ranzi daula Faransa ya kanti
وكما ضمن هرم دولة وتبيرها هرم إيكول ناسيونال دادمينستراسيون وتبيرها هرم إيكول كو يوبانغو وانو دولة اللي بهلاجرين هم السواني اللي بهلاجرين لو كان له إني مريالا مانغا بلا دبلوم يا حاجة وبالك التسزاه ده سيركالين ده أبيها بلدوسيا وج بلدوسيا جنسوميلو ني كومينستر ومينستر يحسم له إنه هند سداولا nguzijuoje msaidie ngoza dima nguzijuoje yani zinoza hende sa daula yaka waziri wa ledima ya waziri wa ledima yaka waziri wa transport yaka waziri wa tijiri aisi usome adabi kumsaidie mejama ndawe amazuni mwambie ni darasa likhusiana na daula kumuri hili sababu yangamia karati mru lor mwe daula lelo ujwe namna ya hende sa daula azali wala sikunukoza militera simwambia nizo ngamzijo nyoti pia yupo haka komanda haka ofisier haja komanda haja colonel kaja soma namna yo hende sa daula haja faransa kaja soma école d'administration kaja somisi wa armeli koli ya ho wana wapanga wajaonde sa daula hao ni somo namna yo bala bunduki namna yo rema bunduki namna yo wahitswa izo ya soma ndizo arumiao nguro hitswa au ka somo ya do wahitswa uharmone mengo wa Kiislamu bwanama nge darasa kuu muhimu bano ukabano ngaranzora ndero mo badili orto azali ikarto azali rirbiri reje harmo ujinga rikati karjajwe namna hone sa daula burangamia azuri kubali yale mane mzunguka jati yao na zoni wajahu mutipia wa misiwa harmo zile kolizo ngamwajuo wanyumeni nalo wahale sha warejeyo komori wabakashanga modo mwafanye itso mwafanye zino jina itso lazila mwasoma wangar jondo gozi ndikar tujo uzamba hauriya wanru waloho masiwani watijorengwa wafungwa na mjombiani hormone mengo wa Kiislamu waka wanru waili masoroda warengaezi watufanya dhulma shawan warengaezi hormone za Kiislamu za Kiarabu wadhulumu hata hirushishinuku basi waili basi msumvumbuliani zisimu za hema dhalimu waonga mwaju wao shamvumbu wa hewa adilifu mzima mpakistan uparadhia ulhaq harengaezi 1971 au soit au 81 88 78 hata 88 78 hata 88 ضياء الحق وكم هرباتي يا باكستان يدanganyia kabajaka yani dhulma yale hata kabajaka dalao hafanya mapinduzi harangezi haahadi ya ukale ile yatie uadilifu basi yo 78 basi hafanya liko lipo akademiyatu da'wa special haina mru ya soma wonze Europa lazimu ye khariji Pakistan ya virar mu madrasa hiyo university hiyo academy ya somee namna ya hwede daula harumu daula ya Kiislamu harumu maraia wa Kiislamu namna ya ukamuadilifu na tabia njema harumu taifa la Kiislamu gende yani kwa hazi ya daula ilikoli yote yono tila Pakistan 89 ay 80 نعم سيبيري باكستان تكايو مزميرارو 89 ولا 91 استغفر الله مزوانو سامحاني تكاو لولي wanazoni wakumuri wakaiho wakati huo tukana wasaidie wanazoni wakautaa biha alhamdulillah mshukuru Mwenyezi Mungu wakautaa biha na ngombi wakautaa biha mbahimu wakautaa biha ho razelikoli haismu ya hangu ya kalelo mimi gamina shama Ligue amicale de culture et de recherche اسمه يوجدها هرما زنتزير وجينا تاني باكستان تلوتشوا ونزوني ومحال هرمز يونيفرسيتي والصومي وتكوهون رهاز وكان زوابكي هو الصومي bahiti lalikiwa haruma akademiyo tinawoni siwa namna wanrosome siwa wanrohani sadaula
sisi ni alamanga ya haja yo bale dossier nende swabili kawala mwana hatu anwasheleo uskoti la bushini 92 bahi tilaula ndio wanazioni ngabo wao wanwani parara bakabu mnashoni fulani kadha kakironda likoli bahamba ukaya mimi rakati somara kanja some plus aunge lindao kamjomba wangu nge abo mungu ni mwono wa serikali dondi hizo kanja soma bahi hahumize diploma haja jamandu wone wa rotsa ikomor ngabo waju وتفهموا واحد عن ضياء الحق باكستان وابيلي سودان وبارو عبد الرحمن سوار الذهب وتمونو وكتنا كابالوز كتنا كامباسادور ريونانا شا wakati yeye arengezi ka 36 harengezi afanya mapinduzi baka mharubati na bwana wa harumati ya Sudan harenge ezi hamanga mjoba kirwanu mwaha mzima basi naendese voti ntie amani harume Sudani ntie demokrasi hazifanya hatimize ahadi ya hahe harengezi mwaha mzima 86 87 mwaha mzima bahimezi 12 harengezi umwezi wa 6 hatia voti endeseze voti hanse serikali hatimize mwezi 12 hajivuru amanjaka ujariketi harumwezi okay haze ya hangu bunduki ndobirlie mipaka ya hedaula azaliha fanya maha mfukare Uthmana azaliha fanya maha mfukare 89 99 hata 2006 ardiha jafwa kuwa ajafanywa haridaru mwavoti 2016 hata jauda 2008 hafwa kuwa habadile sharia waziwabakiamo hata yarende daula komori yarende ya kifami yarende ya kifaume yante fama efamia yaweka halawa mrumshahada ujorenga ikimrumshaha edelia fikiria hanti ikaha lawa hawajona kale mewa ngutuhansi mrumshahe ikaha onokae mrumshahe onokale mewa ngutuhansi wanabange na wanayabo yone namna ihansarumia kliyaha basi namhaminane ikomorige sufra yonge waruma adhabu na shidda kabati soroda ya asome namna hendisa dawula azalini ile kafari lo komor lelo mwabi wauka lelo longanzo ya parwanu na mjirno gosir nasina kukuda soma shahubu ndukirenge bundu kiureje warmwe kazerne ureje warmwe le baraza le jubalahe la zabunduk ودرسها اندماري ودرسها الجيش ودرسها دولة كنا بارو والله بالله كنا بارو جهد دولة أو كيزو تنونغو زهاهو رداها باومابو يقابو رداها باومابو يقابو إذا سيرو كجا خصو الزالي ولا كجا خصو كبير يدو خصو نمنا إلي كفله راي زنتي خصوصا كومور زنتي جالي وكاليلو يني مرينا بلا دبلومة هوجة نكو هاز نأتي لو تكاز وكاليلو دي لا يسوما مكداشا بارونا بي حديثي سيموزي سوكا إبانو هاريو جوا رئيسي فلاني مهم جوا رئيسي وها كاجي أبي رئيسي وركنا منا رفانيازي حتى يجاو سيكور لهم سفارة رلا ماركاني ريجا رلا كوت ديفوار ريجا رندي ماركاني رجيهن كومور تيمبارا رواسوليس كونفومونتي رارة جاروها تيوبكاتي نتنوها بحديثي amba angena bieze nongozaho amba ngamina fikirana zipanga babala na mina wewe Somali koli nzima wewe usomo kadha mimi tisomo administration msamba hizo rais wa yasoma shahaji vumbu yeye amba mimi tisomo administration tisomo namna ya ufanya haziza idara na biro na kadha awati nanzo jerikent rangalie bae daula iraitso mbwani harumazi haziza halisa daula neze biro neze kadha bamba banga tuwana ni mfumdaro nikidashana bakia mfumdaro huja si polisi mu mangoni anabaka harini kila kile kuna ujonjo biro hunu harenda one bwana rais ndeha mmono baka rangule leo ndakensi kuvumu mbavi hata njoo hupara bahi bala hisa wayamnika rais na sahu kana rende na regeze daula bangi dona hii bala هوكولا رئيس ولا كجاسو من سهدا دولة كجاسو من نمنا يهودي سدولة هايزو كتي تياري بلا هيرينجي كيفو مامج غوينده سو كيميلانانتي كتصدر كم نونغرونغوزي
mikidashali ndiye habatili ndiye aniporo hata nzoisha plasina kalio katika secretary privé wa rais nzoisha wana mboka fulani kadha hano mewaila plasina kanini ragoski hata lelo karjahona na mimi mrungu sikandani mnikeni mfano unja tunga ngujo mrahimu mikdashi ya nabii zinongo Yesu abenge zinongo nazione sabanu rongo nsano yonde ajali zodeze yonde hadari tsibagizo 18 shatadi sasa zinutsalo lelo kazidungana yonde ajali ya hangamiza daula handani ubakhiliri yani do mruka shile inimbayendo ya hungra utoposhoni ngujukusudio haeche katufikiri wasaya yonde namna hono watawala basiwani mrehi jabala harubwe matwa kausha hula bapesa yanu wala mdu kama maskini hata tukona bahiru ya hila hata wakati mbabaye wadohuza wana njugu wembesha ya kausoma au wahuzu mnambe wembeha abenge yaje waleta kala ba ministry wa kadha wa director wa kadha mutendo ya kure ranzi habeze haraka haube mnyumba yo hao hahuluza zamba hula na mwangalo wao namna waundaze nyumba namna waunde mazamba na mndu anambia yani nyumba ya rais Azali alonio msuje ngiona mafiji ya utaka na jamaa dao timwambia ukatiparubira mjini tiono yani ngome ya zingiziwa tuzisaka ilo ilango nyumba hili wala waziri fulani wala mndu yaka waziri fulani ubakhili yani do mruzinga ara shahahe yardia rengeshito shahahe dawla kumurianga mia honru ni alabonze haja ngwanzo ngabo hadithi yamru hakim ngabo rabi hadithi ya mtume bekamru maskini hahuru tajiri kama maskini hatajiriha au maskini ubakoro honi ahema 40 itodo shelia yani komarumo bahiri yo bembenu ha yo bayibu yo reje roho lugha kama ngentawa ombani yo banuha nimbe wana amakada pore wana mamna mwana mtiti yonde ajali ku bwanama wanokomorera bangaranzo azali ya rohe boya tumru hende sadaula shaye karo haririri bakena mnarliyo inu karjasoma yende maana ikawle longa mozoleshelezo wanuke jakani mru ya soma manga soma ula ya arbo ula Marekani au Faransa usijila wewe ujo hende sadaula halafu ndo ishano bakasha wao wasoma dini wao soma siasa la abadan sida rasoma siasa وكميتومه وانظروا هداني تمونسني ايام يزموا ما لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لميتومه نازيو نا دليلي نا قانوني واجوه مسو عادليف والرسول صلى الله عليه وسلم واجوه مسو عادليف شي سبب لون الرسول صلى الله عليه وسلم وسندسي وربفوني نزنت za ukoloni za wazungu wajokale leo kwa Muislamu leo watende harumu daula wako na utoka rumenti hiyo kwa kwanza watu waadilifu na wako na utawala na tilo na uadilifu lazima watu walientilo na ujinga na dhulma abenge ubakhili ndiye hadani au kama mtu bakhili wa banu nafusi ili yaona kutombeza yahubiye raeja roha bani yabili udunge hawa nafusi wale adui wabili waheze mataifa ubunge hawa nafusi sababu hii ndio na katujua Mwenyezi Mungu wala katonzaisha Mwenyezi Mungu yavumbulwa emisomo yasomwa hasomwa kaya attention faites attention ne soyez pas un homme religieux attention tikamrwa dini yo kaiti ya siasa siasa nyoda hu da sisi wazungu leo usome sawa dini ende usome sawa siasa hauka siasa ya mzungu mrujo hiba mrujo hiba rozada wanu mrujo rohitwa mrujo banrabo mrujo khini etiahe ile siasa he wazungu
Wado wanzi wao hakudondora na stobia hizo. Dunge hawana fusi. Jamaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambokaya thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Rehore ya sharia shidunge utidunge ze hawana fusi za hondo watusoma watujua Uislamu. Yani mtukuliwa watu muslim washi muslim bin Musa washi rohe au bweni ntoja mimi para irobweni ukantujua wala rohe irohe ukan sikuyentsubira sidungana na Sheikh Muslim habanga silai au Sheikh Muslim timutobona haje kanti yabere magunguno ribato sulmu mwenye baraka ni wakati yoge directeur général wa hela douane inspecteur et directeur général wa hela douane bahado jongo mwenye baraka wende mtu na muona soma kizungu yadoje kanti yabere magunguno ndo kana daraja ya juu basi wakati mzee madabdala ya rengezi hanomewa haka mama wa Komori Nations Unies wende kaambia Kiswahili bangu no Uislamu tujua mtu kufanyaje banunga mipule amanzo njwe namna Uislamu ndio ufanya hazi ndio harbu dawla Komoro hanzi habaru wala no yor kwanza habaru wa bishameda dala ubakabo mta mtu samii Komoro hada msione kaza ndio somo ange lisansi ya sharia hajazahe Komoro ili atijoka dhalim ili ajojwe namna ya uadili ili ajojwe namna ya Muislamu yakuru mishahada dawla kati harumwe Komoro kati ndu Yesu munamni Komoro mde Sheikh Muslim bin Musa yonde mfano ya walidawe ni mriaju renga wangalie nganzo wa siasa warejeo namna mduka adili kana zo rezisomo harumwe babule risala babule risala kitina tobia kitina baharu wasoma tobia njema haya namna hadi sada ula ukadhala ndo yararu ya hangamizanti ya hangamiza taifa itharu dunia ndo tsawe dunia ni bahiru yanzao kutufikiri kama ngaritoka ufa ubio wajumba kuu ni ifi donda ani wa Komoro bahari desert sana voiture, vol, villa. Awezi mtano. Ukaze vol ya uhiba na vol kushia villa. Vol. Jonde des tano. Sa haini mwa serikali, haini mwa jahazi ni zozo ngo sifikiru handani. Utsawe dunia, ufikire dunia bahi. Hazo katufikiri ulo mnai, katufikiri ulo maskini, katufikiri ulo ndabahanu, ndibanda baktora kapitali hakaka batufikiri kapitali kapatufikiri. Tilo. Na hazi yoka kwa simu shiriki, kama mtu mtitisha shelewe. Sikana faro wala kama mtoto. Na ile jimbo la Mbokaya anigarashira kwa ya dalami ile ikawa mwanifu ni Selimu Hamadi president Selimu Hamadi Sheikh hamba ukayaba hinga bomgo yatunga jimbo yakaumunga muhono bisola washimisa mihuli hamba ya hatu riunde majumba na matobili yaho wana hatu bahini nino mwabili kaya ya hatu riunde majumba la pitali pare zaheti ya hatu ya hatu riunde majumba la pitali pare zaheti kuri hada hatu nzorifanya Taranzo inimroba henu yajoke Komori gemlindao shati nele potola hati mbaya hahe riunde majumba leo juzi raisi azali habari kazuzie maraisi watukataje Komori bakona una bahanu walale ya subhanallah ayoti aibu ayoti bi'alama ya zalim mutusubutu Komori kuja udatala noni na mwe kwa mustakbili jari Jorjeri rehushangi ni rehushangi ujari na matarna magoma
rindi ibada tsuja urirende ayuha dhalim kaba yani subhanallah kutejumana dumu zairumi ufiati raia daktari ndio majumba na daktari lazima hakuna na mitano ranzi mahango minena shendara kwa istiklal iteje Dar es Salaam Tanzania Nairobi Bushini Tananarivu Mombasa audhu billah hata Egypt hata Shin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la'natullahi ala la'natullahi ala adh-dhalimin na pare subhanallah mwishiyati shawanro korongo balati ya pare abangu toze pare nazi ezo neze pare waziona bwazali neze pare waziona mahala wenda ho ulaya ni sikuja uno uja tulor mwema gari wazungulia ze pare waziona de pare ya tsole ya hole lomba la mijuka utsensemwe swabili haini fsiku utsensemwe warenga kolasi madama ilo shirika la besilanga honikum umruhura litiparo hako muri bako paro fanye pare ufanya pare nge menye hawa swabili la abadan yoti pare ngaranzo pare zjo viratikana program na kana ifanya 2007 tionese development maendeleo soni ya lazimu pare jolo bira magari maili hunu na magari maili hunu double sens magari ya jolo bira maili hunu na maili hunu nespare rezisahau ndeze pare reunde majumba reunde lapitali reunde rifanye pare njema za hensi ya hatu zile zongozi utajao na hizo kazi naofanywa ni mrumbishe mru ya Zulu mru ya Banu Heroho zongozo mrulo na imani weshole Mwenyezi Mungu kabanu kamrumishiho na wena nrabo yetu wakaurambia tizaba banu harumwe emitingi dakawifanya fubuni wahima hawa ambao kaya na wanrobo hariranu garfanyo siasa kartufanya siasa jerdembe boni si garfanyo siasa jerdembe boni ragos kuwa tawala ranzi 2016 hata lelo wallahi kudafanya banongo nzima yako behanga boni pia zuguli enzi ya ujahar mumba jahannam kabati muru fikiri kabati muru wabom Mwenyezi Mungu akiyama ndawe enti ya kumuri ngazoi ni mru ya juwe enamna urangeze enti ya hatu rubeshe la Mwenyezi Mungu bahoshe la Mwenyezi Mungu udamana Mwenyezi Mungu subhanallah haina aya Mwenyezi Mungu eze winji wa hizi aya alladhina yu'minuna haruma hindini surati al-Baqara alif lam mim dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin ndio mara Mwenyezi Mungu alladhina yu'minuna bil ghaib wa aminu ghaibu ukangabo qiyama yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa bil akhirati hum yuqinun wa aminu kanga hutwakia marjuka uliwa hizo rafanya mwizi katso aminu kanga tukauliwa ndio mweza nrabo katso aminu kanga tukahafu mtu kauliwa tena ngabo zofanya yone maana ikao miongoni mweze rongo muhimu haruma Qur'ani haruma arkanul iman zenguzo za iman لو أمن Mwenyezi Mungu tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir ومن Mwenyezi Mungu na mitume ne zio za Mwenyezi Mungu azibeha netwa kiyama kanga tukauliwa ndio maana ikawa leo hii mru ya malaiki wako tuamini Mwenyezi Mungu no wale wana wama yuhlikuna illa ad-dahr wale wana basi wakure wenza nukta yani yahangamizanti ujijibi ya ujanza ujiona kama dena mnarionao kama tibani yangu mimi ngabo kawale le kamro aparo ndamba bahazi wala bahi karoparo nza ya ka paro ekahum mono kuja mpara monsieur le ministre bahara paro ka ministre unu la ya ministre haini ministre bayo hanti projet projet ya ivungula kailu projet kadha yani projet obri projet dovi Bernard Tapie projet Beregovois haini ministre lazimu yebira wabanu yabira hanti projet emaranya wadomweshele ya boma wazir yode dawla rihutajia ordu kanzari hanti maudu kabati mrujo warenga dhamana ikakana ushinda ya izingare bali banti sharti mgatuka waziri mrujo urumishie dawla betino kake wazir mrujo hata honze mrujo karumishie dawla ke honze الدولة كتونزا للوزي ضمانزين كما بكوكو لو جوزي سياباري وسموغونا ما دبلوم لا منزوي كينغونا إيمان يهنتي حاولي زهدان
imani ya amini Mwenyezi Mungu na imani ya ukale lotika ujando mshenti ya hangu na ukinaivu kabatira isu jodoli wa milioni 10 na mshahara na milioni 6 za hebazari. A'udhu billahi minash shaitani ya watu kudu kana dahu ya mwiso ya tano harume darasa hilo ndo ujinga. Ani mjinga abahin wangu wengi kaule longa rijua kalelo dhamanazi njizi nikiwa wangu kaule kwa tuzijua abadan. Ujinga hapahula kazahula pahula kazahula made rais runa yasoma militera baadapo ya jabaini ya dhamana ya daula ya tujwangi dahobi ya iraitsombo ani hapo tukakajera shioni tukaka shaishwa ya soma tinisho yafanyao ndio maana ya ujinga. Yani mjinga ujwangamiza shile nikiwa ikati nisho ya soma tiba hitukaso muda hisha ya somo hardiha hafanya madauzo hafanya hazi ya dauzo hata ila hazi ya ijuenro kama dena mna namwabiani hunu harmazeti za Ulaya kama ngusomo harma universite école d'administration l'école ya usoma hazi ya namna hodisa daula abenge zolezero ngotsanu za khatari za handani za hangamiza daula ngarjo jaizadu ngabo tumwambia lukangizo 18 ngarjo zijaruma idarsa ijao insha Allah arumbu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya riziki wanu mara Mwenyezi Mungu wasoma wajuaye namna hodisa daula wanyenyekevu wakinaize roho watudiha watuzulu watubabaiha watubanu haze roho shawatulia ze roho zao wakinai wajokara dhimru yalibari aljana na rubisheti ya Mwenyezi Mungu yalibari alzuikume uliyokale yalibari milioni 10. وفقنا الله تعالى لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.